Sa rongo-rongo vinakan tira na serengo na sere me berton na daw ni delesa tura karto sampai langa titikon na Fiji Police Band ni bosotiao ombua rara baya rongo-rongo vinakan tira na serengo ni tiko batu kena sona kena talo no makao weekend na tumbuta kami viti do ni talo no ngo keleten kina na bonua bakaturanga ombua kena isema kena bonua bakaturanga oberata abakumbula sarchakani vikim ni todo kasara onisia mati kumena mbongi binaka ni kua sa uti ngona walu na ono na miniti na ngona mai viti viketo ngoi Hawaii sa uti ngona tini na ono na miniti na mbongi ni singa lotuliu ianda marutaka na nonda turanga nonda bulang dokai ka bulang itu kiti ko na mbongi binaka ni kua siamo sarchuk mendoro bonova kayawa na bonua ka dala tipo o sekotelandi o Clement Santa na bakang bula sarang gowa minta taruin ko talenga sabi ng baka nakaloko na muna siya matikumikina na bongi binaka ni kuwa siya matakalile ni kuwa mio sambulare ratu Filimoni tibono leo iya mio sambulare baka bakta terisi ni bolo binaka na salsalati kumain singani kuwa goi au gitu kan goi Livingston in Edinburgh, Scotland, sa oti toka na wal no matakalilay. Katin karon sing warobuka naka. Sa totoko bakoti, klan go sertong kayan romengo mer to katalaw.
uklabi kitunggo Hawaii sa uchung bengona bakavi totoko bakawoti ni sasimati kenda tunggo na mona liba nanti bunua nanti siamati mikina nimbula binaka na bebe kani uni siamatal chunga bakandra kena bunua bakaturang utakau ni tumbua kiro bakumbuli tiko yani bendel ni abutambu kedi sara na bunua mai bua bebo bale turanga oni siamati kumain kabinang ni kuwa oni takan ni bulu binaka tiko rong binaka tiko yani na bio libu ni bebo sianggo talo no wetok keti ya na nonto turanga bulan ngo kasi masarti ngo mi Scotland o klan ni sile sarbe ngo bi ko na ngona me bakam bulan manta beir na be kan ni rasya mati kumai na kabinang ni kuwa beir be katalanga rasya mati kumai banua binaka bakal libratu. Iya, isa bulan Rebecca iku pa Rebecca iku urang ai de hodi ambua nanti iku man urang timbua iku pa Rebecca iku abi ndelanya ba urang mai boy zage ki boy ra ungkap iku ngangon ko mo ba bulan iku de be miau iku ba man ndelanya ba nuwa be miau sama iku mai bi sai pura-pura ni agena ni osware iku ngarabi abi osware iku bula nyo ina na davi almarre ni huwa maro intervali po ando pesure imani huwa ko Dr. Terisi na onda mai bebo sahi ko kai bua na saulu anga bimbi ni me bunge hiki iko nondo oswani kimanda sare pinavali sa tatak binaka makalip sara na nomo may lewela tiko na vital no binaka na kabinaka ni kuwa sa matakalilay may Scotland au nitaka ni na vital nondor na may wase ni kuwa na biba kungit bakalip sara bir keda na bakarongot ti kumay ya metik muna nga naman daru vital no kerombek nga nyo di baka madaltik mo ni manda na nomuni koroni tabutumikina nomuni korni basu kena buno talaga ni susumikina kertumbe kana vitavine bal binaka dangunga o rat filimone ramrama rambale solevu tevunu levu rolonga ipau au dabutonga mai na korro baturanga imbolom ni korro ena tikina ombua sana baturanga la kantumbua siam talti nganan ran puno baturanga ruku-ruku atau puno baturanga bolongana no korni basu i buat telenga ina puno baturanga solevu en koro baturanga na wendo tikino solevu ne sana baturanga la kantumbua siam talti nganan ran puno baturanga i wenunu anda tikino baturanga tu wenunu ina koro baturanga daria matangkali kena bus baturanga manedaki au susu tunga vale vui suba na nungu plano sama i toki mai suba na tubu nanti mai sesang takavaka yo nungu tum turanga nungu tum marama ro atunga mai na koro kada bulu tiasa toki mai i suba sama isanga na takavaka kakito sama mai toski nungu di tumbula i suba awa susu nga be ngani nungu na o nungu momo o ko susungi laki mai au kituangi tiko i ngango i Besi Street i Konikwila iya so susu mandrai bekan se anda bek tu ke da mai biti yando wale ngona ngoni sereki na ngoni ni songo ngendo da kana lakuna korus ngenda ndo sema tu na la kule baya isale ngona sa tu mertu ngara no wala da kaisu na kada terisi Katatok binak makalip sara na nomu sema titi kumai na nomu sala ni biokani berto nomu ratu pokatalanga kini be na maramati na muni totoka ni dando relesu andra kango do talita ka baklebu ratu na ngone metando dambek kinabango na vitala no e bakabuna metando bakandi kabalista lembek na nubuna da susmikina utalita ka na nomu o bakandita ka na bisusu may buwan numuni momo kanda geririkina na linga ni bisusu na buno sa mituki ng gona non tatakadaka da samerawata na non kuruy si sa ngwalito na bisi burubura tale ni tando release kando bandikeba na
na bunu enda way of making se vada bratu. Iyo, dinasar, right? Na visus ndana ka bimbi tekutang sarana nonda foundation na satu babinak nonda foundation da sanagero ni tosati babinak ni lako kasi nga ni hindi imbagati ko na bono itu kina banda na sini tosi binak ti na nandan di sa sanga iso babinak sarkina nungu visus yang nga bera nungu mamuir kevin na wailing ang bakti kumay na nungu visus Dia nasara. Wakata manda na nomu buli. Kore buli tambia ka wate ka buli kina na nomu sedor buli lai na nomu buli mongole na primary school mele sar na secondary mele da sar na nomu le buli na buli torda. Kero ni wasi manda weekend. Iya binaka. Oyongko au buli mai na Jetsen primary school, mana kindergarten. Tiaw sa liado sar na Jetsen secondary school na form 7. So au buli sarara mai Jetsen mai na kena tek-tek da sar na kena tin. Keni to vale tikunga I Vesi Street bola katunga. Sa wote mai na buli Jetsen au sa ndeo sar ya USP. Olete kukina na nongu undergraduate studies in law and Bachelor of Commerce in Management Public Administration. Tore lima baka na baki na nongu buli mo ngerot kina nongu koroi. Utiaw samai sanga sarani dondo ati na course na danati na PDLP komenda gerndo vale sintekin wer na ndaw nilao. Au may ntakap sa nongu PDLP na 2017. My Rasarania Sangi may entered the bar of the Fiji High Court in 2018. So 2018 tiunga sa wasa apply tato so na scholarship ni buli toradake. Wangkay kalungat sar ni mbo tingitaki mo sponsor tagi na Fulbright scholarship. Ndia sar ni America buli da kapuna no Masters of Law na University of Texas in Austin. Ulitek puna baki rondolu tini kawalu game badabar sarwani na rondolu tini kadiwa. Nagu masters in global energy, oil and gas, renewable energy, and international arbitration and environment law. Iyo, sini tos marabu, dendre toka na nung sasanga wakabuli, mo se sukales talimada se bernite fu na USP, level back na murmuri na vikabaya sini tor nangone asendo 250 na maka binakati mo ronye tevu na degree level aunque sini adoba. Klase level back na nung walu el ngone ani se osengone. Aunque my bridging introduction a bridging course for you to bridge to degree level. Sama ni mada kabana bridging. Yo kila ni dona ngona bimbi letani asa akiwa sini pia to sa talea sin mada la kiwa sini ado mai na bono sa dukina goe betani wasa sini ado na maka. Yo ngai wabinak ngabe nongu ratu anona beba ungeti ni it's not the end of the world ni kedo sa feel sa antana kana musnya lombe yo latunga na beba ungeti me tostal na buli na ken betitik na ken ara mai muri wa nak sarkina levu na ngone da stable levu na tente da yo menda toso tik na menda toso na koni da loma lela berkina Nasara. Naka talisi. Nakawale mo mo wase maya me kana mutuko na maya ni lako marawe au talita kana mo kana takana wase ni kilani weekend na do soko wase enda do kilana ngone kina kena ngone marabu kina na wase ye ni marabu tu na wase binaka todo ko tu na bikake ni sa borboramai enda na kila binaka na tabana en lako ya sena soko ya maruta ka bakal lebu no mo se me ni siang ni karao
o stava na rendre ia o sanga ni alo lelahi marata ka bakalibo na mo siya mena ultanga ia baka tapmanda na nomu sa na kena sa may solibi kami na Fulbright scholarship o kila na Fulbright mo do kandende mendo may solibi na kena tan baka bakambua it's very competitive sebada io io gitu na ka korbisar kina value na nunggu rata nunggu Fulbright scholarship that ni matanika or sangai fresh graduate not much work experience awada ka don 6 months internship with ken don a law firm tipo EVT o man apply taksar tu yani io kalau ngat sar ngai na Fulbright scholarship endo o toringa endo na ngone mai na 5 na matintu so bilti finoviti Nauru Solomone Tonga Kiribati kalau ngatsar kino vale bot au mai apply tunga yani ila ngona na dasa wala kino kina bulinda you're very hungry for opportunity na kanga sa lakomai na tapna na watana sa tu mata mo sa vembetia eu sini bia kau taksara ni sanga tono go experience au eu apply tak ngaya ni me ngai lewanga na kalau ke sakena mata ni dangi beka kena manding sa ke kalau ngatsar kini ni main dingi taki na Fulbright scholarship na baki rondolchin kawal with not much work experience obe yalle talanga kina let new ngamalang takana sando talengo na tostos sa ando na level up ke una roni rawati sisianga io ndona vuli leve au mai sotabo na matangali dona ndakini bula bowe bula bu sarani amerika matene ngona mo takos ne dambatin tu levu dona ngono barir bakital ngaveo ni bo veo na beka kede io kal au wavinak sar ke na vale relesu wabna sar ke na vale wana kalau na nona beba kolongat taki kena no beba rota kita ngana no bunga tak terisi tato bakawati pada meni satu kuni bikem ni moni sana ngolen ngo Texas au klan ni lewi ke mamengo ke merondo sarap tu bengana yalo au klan ke merongo tu bengana Texas Rangers sesona yalo maya yung po sali tu sar tu nga na taon ni lewo sa city lewo o Austin ungai talita kana mutuko ni anyo ro buli na global energy and environmental law ungai tiko sar nga na bono Texas o ko tiko sar nga kina na be ka bakaung na wai kena be pamadal ta kamanda na no mulai buli na bonongo na no musagaya na mateningon io ya viani I puksarani pukani na di mo ya basarani LA indon tamani airport wa tamer ro LA sangai sasangti ke me hotel no next terminal samani to sarani na lagu mo laku sari Ohio lindo le dachuk na orientation class sebernio ndel sarani university to sponsor endo wakatek te gitu kina na Fulbright na Fulbright scholars kami dakan orientation ni Ohio University mo mudangani Ohio pe tul talonga buka sangai ada ni Ohio ultima yao sangai ni Texas iyo my Texas very the Blettenberg ni highly resourced na oil and gas what iyo mabibi na oil and gas na wai au ndo nungu ala kuna korna Vietnam bula sauti iyo Vietnam bula sauti au kina dal ni redan do nandramu lo ni wanga ya sa bula toki na Texas okay sana wai wengo la ko sarmai Texas go sa mai so wastal tingo ya ni na Bly Waters yeah betenio Texas ndo tunga na matintu wai ko eliu betenir rawatira tu na nondra du yau tia sama ni mai lantaliani na the Union of the United States iyo so ko wah totoko bakawcho tarita kan ni o te kubunga na rono dolchin kawalu o bako cheta na mubule na rono dolchin kadiwa
utalita ka bakale no mo siya balete ni kero sa gibitan lo tsingango ke buni wai loreni tulele ngebani pamatalta ka chiko ni lebu ngona weekend na ngoni tuki or indigenous students anywhere in the world baka we are good status but in the lebu ngona nda siya nda do bako tina no nda buli na lebu na kaindo tao mbe kay lomai ndi na kaindo stavia utalita kana no mutika buna babinaka o manila ki bako talanga rani wasia matangai rombe kanga na sala o abako muria mera ndio bako chibinakina no mubule na ngona yalatai Vinaka. Dona kado do bapolitiki na mai vale na mendo vatu tekti kuna beka na ndambula na no mbula vayalo na mbula be mai kirna no mu lala ni tukuna ngona ni there's a time for everything watikina wabimbita kana bantakini ngona yo kilakina watikina bibini no mu support base na no mu matabu vale ser na matanggal materna tiko ya sam mena bangetico se motivate you to do better. Ukla ito na kambibi be kenda na bully na sasanga me balance me balance na mbulo ba ya lo balance na mu be maliwai ker na mu lala matanggal lala na be maliwai tiko matira iyo mamibila bang takin ngaw na sa liti ko Amerika sa pereda na bibili bang takin ngaw na i Amerika na kambibi mundo to be very ukla na be matin to matin to live for you to always be on time and if you're late it's considered very rude so we ando na viso saranga ni ndakini bulika ni vitigo andando levando Berti ani sindana kai che Berti num classe e che avendo tensare na andakini bola ge very competitive na moklanga ni na University of Texas Law School considered as top 15 law schools in the United States so very competitive ke na ngoni ke mai mabuli watatiko na kosa wala ka batigo lewena na foreign lawyers na masters of law na lawyer mai levo mai Mexico so mai Europe mai na Pacifico yo nga kindo na ngonyele ni Australia sange akala sila ikito abele rosa mabulu bada kamberti kuma Isto token jina wala menanga nyo santa be maliwai ratu na dui kai go ratu la tama dolak tu nanu bakasa menio dorbo nimbua o susunga mai suba gong sa mentan itu na University level of Texas semi Austin mama tak man iya dana experience bu ando durumia na rere betani usinikila no ke if I'm cut for it to be there isang tunug not much experience ko sangale sono sangale suka nga man puli go nando na bida oche na baki may puli telaningo iyo sa bako ko nga blete nucleus atiko na wadi ni may biti mo nge lestali misa ko ni lesulala me yanga na lako may landa talaga na motivation level nandra wadi nito may na bibiti na tumbo na visus mendali rota naka anda sanga menda rota raba binaka menda kota lang ni dara kota lang mundo kino ira klay dan kan ni vival kan kata kipe yang berkata lang ya iyo ni ustabul tiwi kiam ke merida ni sini dresar na nanda lebira sini bambut ni Julia ni viti beta ni lebuli satu bada university and the where did you school from Julia my viti into university original university but how do you have such a good English na matanggali tarvaya sangka ito la ko na pamadala na nanda si kolo ni mai na matanggali bula may viti Tato sarangay siya di ba kami baka lo lelete ki kono no mule tu maliwira
when nomu English beka nga o bulir beka ni Yetsen sali nabuti wa bukiti ko Texas minak lili usar ex Yetsen aro makarong chukmeko do bulan minaka bulare aloha ikum ni na buli may Yetsen go Yetsen iya minaka makaliw di kasara wendo may Yetsen me sarlaki tusar na puno libaya pakati ki Texas anyone can do it sebada baratu yeah. doji na labi pa kung kitilibu ya totok ko makawati iya ranyo talo tak manda balak lak bikiman na muchik ko mis Scotland oli tusar tu baka bikir ni pa madal tak manda na mulaki ba kay tabi chuk mikir na kabini ko nak Iya, naka daktaris. Dito, nakakatigo na Ministry of Economy and the Climate Change International Cooperation Division. Nangkututo nga ba Senior Climate Adaptation Officer, kito ngulit tumakino go na COP26. Go na bosilewi ni Burubura, mendo may daki na biyo second bullet at yung go na nabisa ng rakisyan na climate change. Go me ni kuwa sa wato tinisiyan ng boss. Matay din ng COP meeting go libsar na nunggu may bulye lip na kaw may warit na kaw ni yun doon ang boss bakay tamera sang bu kalau ngacerkinan yung bole na may nay laklakong gon matinto viti na nito mabay tabi kikito tiko na boss lem go ni COP26 go Scotland. Andin isa kami sar-sar juga ni gona besi buru-buru na tamanin bos lebungo kabaka durti kormi mai Scotland lebi teman na nabi matintuan dobi malewe bata cuko na nung bos cungor mikir usindro ni bili karaw let ni iyo masa buru-buru todo ket saranga iyo buru-buru todo ko lewanati ko na quando na 2090 ni climate change ati kuna UNFCCC ati kuna Paris Agreement tiktalwer na biya matangkali international treaties conventions related to climate change ko kemami bulungo diket toki sandin pinaka bakalibsar na singa bongirum beka kito pa tabikin na tambanan ni kani Pacific Hub kani resilience berto na National Trust of Fiji yaw talitak sarbalib na to pa tabi na tambanan National Trust of Fiji Fiji Museum orto may nalibuka Heritage Committee baita bichumikin na maramo Suliana Sendis laktal chumikin do ng Monelle wa chukin na tampanan ni hotel men Shangri-La hotel baleta na non baita bichukin ng ngone enabuku ni Rakibisao na Heritage in Young Hands non sa ate ko baita bichukin ng ngone na ken non rabata bulidi na buku ni Bisao sa ate chukin na kau na waitui na beka ate chukin na buno singa toka erto maniwasetiku dapmanda na namurai ratu na buku ni ken sangai me waseni tukutuku ni Rakibisau we kenda na itoke o sambo na numambeka ni lelevo may banua era dingoma ti kumbeka era kilati ko na baling-baling ni Rakibisau iya nunggu vinaka Dr. Tracy o kila mai banua era kila tunga ba dadai na Rakibisau mlet ni tu menakor na dona wasle budon bule o kila ti una kada ti na in the environment around you sarna reda ti ni Bisau ti na Raki na ngona donu me to tome kina ula sa sini tau ti na ula so na kakana buata ndo te isa sini lo right ti so na ika basik menan na mata sa sini mbas sa kilati ko ni dona ka sa sini donu sana ka sa valati ko en ka susuma setiko lebna ngona sa bernangkasi sarka iyo ili undo tu na matangkali kan go sa seng ili undo bulati na kaubuatan ko sa seng ili kenda kimamiro ndaka pango go sa seng yersa era sini tau dokumbeka na kena
na tuku mlet na bisa nindraki yo kila I na puno pa na koro na kila sarabati tumbu but from a different perspective na bisa nindraki relak rumah tiko Ina sara totoko bako tino mo siya maya ay taduro nga tawa sa masar nga tutuko ni sa nungulong kondo may sarang bikin na ikango kaya may wawachuk nga sa siya nga siya so nunguna buah may na buhat buah tala tumbek ay nunguna tondo may buah kina siya ni buah kina gali buah sartu baka lebo ni sa wala kanita na yung baki totoko bako tiya na numutambanan ni matintu o ni bengarabi chukina chuko so na may tubo-tubo beka so mundo na takatakabatang beka kirto na tamataka itu kay seberto na provincial councils and nabuko ni kaya na baka tek beka ni so ni tukutuko ni rake bisa iyo binaka Dr. Teresi na be provincial council ng ngor sa atik na non-radui environment officers per ratatungan na ministro vito ina non tabi na biasa na meron do kung nabika bleten na yaumbula meron do yasara non tabi regendo sama batani kir na la na NGOs redurani loma sana gindo la batu kir na environmental officers goera tiko na bi matambo selevu ni sana tiko wamukivite yo kito betani kito tiko na policy level kito siya ni implementing agency yo kito do dada kapalo kerto na ito ke first na pambibina consultation ni levo naka lakudurum tiko revil kaltar kin vale na non rai na tamban ito ke ni narwada mbega ni sona bando mersa tokitaki bilete tiko na pada dani dangi lamba sena bisa ni draki ni sa postik na mai na ua nandra koro sa kira tiki amera tokitaki ye part of that process do takatiki na consultation so mera sila nandra bipando ni na toki ni gelem na bodo mera tokitaki kina ya ento ambengan na pamadalang bilete na nandra itabi na tamban na toki FS ye lebu sara ya ento ambengan na tiki na lilay o beose sa totok binaksar nga gori ratu tali ni dareda non rakakabatay na be tamban ni matintu balit dulu menangon untuk numir bali balit tu nak korre ya tamaro taka ni tiko na isema vanua bertona polibol ni sana kadarakan takataka lebu ng karabat tu non do bondo na wanga sembera bondo lori na bunua yao merlitukina na be korkor laki muad sara bongin tu bongin rua non rabi kautu bitu mena mata bubale ena buku ni non ra bengarabe ena na itabir sar bengarab ando mata non baka matala ratu ena buku ni dangi lamba taribiti ko na sekloniasa watiki ana ando rakana ken na teriki mami bale buna sarabuti ko na itamba usi birtu na bekanta tu membua ya dotala na katali no guredir tu na matinto Australia ena non rolek bibuki en kenali da kana bibueti kenali tartali sona bale bira na bale ra baka tani doma da no baka madala na tikina ya ena buku ni nomu itabi baka da ka baka talaki na nioni turangan ni buah naka iyo na karakterisi na kona libu ni dagila magonda sa sotabati ko viti ingo sadak na kena tu na le sa libu na badindike gondo na nonra na saini di dan bisa ni tracking between the sana sotabati ko na high intensity tropical cyclones okay viti kento sotaba na category 4 cyclone we cyclone Yasa sotab sa reao cyclone Winston category 5 strongest tropical cyclone to hit the southern hemisphere wiped out a third of Fiji's GDP in 36 hours. And then beba korumpitaki ni me wachetiko na ikema danga Scotland ber na kema mi mosibatiko beteni resinikilatu na tangkalimbula nakatiku ndambula tikani biti nda sotaptingo na ribu ni bisa unindraki
Iyo wotimbe kangori na tropical cyclone no Yasap apa tata sarapaliv mai mbua ground zero sertunga mbua berarti ni made landfall I maina tikini lekutu sampai yar sob mai baya wotinga pida na singa kit oya lewa na tiko na mbua Urban Youth Network ngoendo ngana songo made of young professionals o kitunga na ngani buat tu ina bono badaka na nabit tikina so nabit badaka NGOs matinitu orna farmers kama mindo chingoni to songo do ke vole na nito ndele ni bon po bibi na sona kerkere to lok me bir na montura na tu imbua kitundo boketa te kito kina me bokena bono yo timbere habita na singa kitu sa na fundraising kita sa torma lebne lavo me boli sona ya me kita lus tali bonua me lida sona assessment me ke kotel sona kenda resin yo na tu mena kor to awoki ke be mai boida ke boira na be korbaturang ina bitikina itu lirida sarkini na tana kaungi au rida na how resilient we are as Fijians. Lebuna bonongo sara betini sa sinironi na ngoni sale sa songwe sa sinironi duren kitna na motokani matentu mateibalu. Era sa musia na change someredani na nabi korkor sa sama kita itu era sa musuku era na kau betir sana makatigo ni nalok mai era na matentu. Era ke makambakan na mai wainunu I daria sa sindro di rabita tarkutalibuni sa range sana juga mentola na ngonsal range yada na mate balu na beta baneso sa sabatal tu na ngonsal mai wedan beter saklatiko din na matentu sa melatu mai minta sa data karaokenda melok mai minta sa rodi buke sema na ya se betlak ber na matentu mai bisa sona kor sa musuki na nonrawaye ilutu na kau bebalengan na paipo sa tatak sarngawir sara komen paipo sara sema lak sara mena no dela di banua yaranga durtingo sa wamba na pe punikau era tatak tu mena singa dop sarna bongi sa roti sonang kasya kaya komen da tungo ya tali me dop na singa merao ngango mentas merango no wer ngoni kerna kasya itu tino pikorko kren dana kan untuk wabinak na weekend na tau kain da tu wana koro is just resiliency na sinindona kandende na sininda roni rawata inda lakabata sa totoo ka saranga rong binaka na tala nonggore pambul sar cukup berna siam cukup mai daria ke rong cukai ngona vitala no vikemuni rong binaka na tala no merongo di cukup vikemuni telangana siam cukup milik kutu baka binaka tak cukai na ya lobat ni sember nir to tambe ni matintu sa baka binaka na ngoni sala musu na kau ito token din ndo ni tambaya urede tikngona ni sarsangati kumbeka somera tako sombeka ng basis na lori ersa musu mena kawe me istia mambeka me pakame daka donan roi kaw umuna kan donan kan nunggu kurumbu ya lakwa chikna nunggu marau ni urede isa endaka ni ranrabun mbeka endaka mbeka ni sanga ni lebu nakaya na yalo na yalo tiko binaka na bital nunggu totoko bakot me pakarduka na wakanda ruminan rongai na yalo nga michudo don siapa na berarti Dilsar totoko bakot rong binaka isa au bitarong talanga na nung disong na buah Urban Youth au salia besar na kabila korong ada cukup belatan ni song go sa tiko talanga nung bisureti bitale na nung do mata me ng buah Urban Youth merna may bose na nung tambana nunggu bata-bata maratak sarva kelevo nir nangole maiso ya mamadal takamanda etiko sona numundo ngangandre blati nir barong chungko nambua and vese vurubura era roni rabibu ken bikimdo bibu kembeka pakai lamu se bibu kembeka paka tanam beka paka buaya in kind support bikimdo na ilaw ko nambua Urban Youth roni pa madal matakin iyo
pinaka Dr. Isi. Na nito song-songgo na buwa benyu tasi tegunga mai na betinamba kisa woti. Yau simber ni yau sekali serkino yau. Orto nangasi vya orto tegung takatiko. O nangona senge tebukin na bauxite mining Anggi ker-ker mo may bono me soani na ursati wang ko na wala kay suwa. Me raroni suli masala ni ver na tau kiningele. Kaya ndondo na do baka minito itabilibiti ko nando suli masala. Ngendo kito volunteers ke ve sini dan itu sini somikina ngono ngandolo ko medona ker-ker may bonua e baka na ker-ker may bonua bilata tigo na nabadani cycloniasa bauxite mining sakito sa gendo activate na urban youth ge mga teknima min doing networks me komikina na bebu keso bebu ke irkine bonua bira matangan na ngwani ni bua berarti ko ina pono balada kai suwa biasa ibiti mera sema mai na nito songo ni kitundo lebi da tiko nga there's a lot of potential but untapped potential that we can reach to io bir na tu mai pono tani io ninge septu mana nito urban youth page ngendo son beka na nito projects sona kami kito narala kakina ngendo ranira ngero ni bito mekina sona bisa ulalai me buketo kina nanito sasama sa totoo di na saray bikim ni nabarong chikumay ni ngwala nga na Facebook ronito kun talmeratu na yada ni naman do Facebook page na Facebook page nga ng Bua Urban Youth Bua Urban Youth on Facebook dan we like ta na right Bua Urban Youth bikim ni nabarong chikumay ni gay tongatok nga na domin kakana like the page sema mai na nono to program balete ni lebo saranga naka erto ngarabati ko na buku ni biba kasalatake berto na chikume banua ko sibinan to na yao ratu na bauxite mining o kla na bauxite mining ko ndo na kai taribit saranga na rong ni bi kaya to membua totokon din ni rongo ni itiko ndo na song-songgo erto lewana tiko na itambangone ni bua erto na bibo ni takataka ergendo takataka serba kaya na nono sema bakataka mera bibuke ena soli bakasama kena bibuke berto na tiko may banua bikim ni nando siya machiko may ker-ker ni ngwalen to page ka oni soli bibuke ya ni berto na bito chiko may na nono to kadi ni bibuke bikim ni ketsar bakumbul sar chiko bito na marama bakumbul tiko mengo may na korna sawana meron ni marama tangin nanda bui dombul binakan barong chiko may nasawana may nandi bua sa tulung ko ni rongo binak ya ni ratu na vital no na kay bilang ni ko biba kang bula mat berto benasawana iya membulare ko bay nasawana na o iginale mo nandi babulare berangane koy may Scotland no ine membulare iwa may na horro lebu iwa lebu osko lebu mi kan ko may nasawana salo lo mele besar iwan ini ini membul-bul re odo ko sarre pinaka sa totoka rong binaka na masama kang buwa sa totokan dyan nita rongo at na namuni masama kang buwa bakumbuli talcungan ko be Carlos kawak na ko nitong buwa bulare nakabangan libsar na siya machuk may kumbulaw do bulare may kumbulaw totoko bakawotsi Arto siya matalcungan mengo ratu arto na weka may kumbulaw iya bulare Carlos sukali ko munyang ko na bulare odi ve ko salum seran de rumah na korro lo mosaran de rawan tan gor rumai na korro sarre beso igo sa totoka sarir rong binakasara na rasya mo chukuma na vyokan ni binakavali usara bikim do rasya mo chukuma kumbulaw bikim do rasya mo chukuma na sawana totoko bakawati bikim do biso lebu totoka na siya mabaka vyokan na kabinangan ni puwa iya tos chunga ni dorbitala no dongan ko tar totolo nga kaya baka rawa ratu buku ni bono ni dabutumikin au klan ni do bunga na nuku bulan gerdo
rando siya menang mata-mata rando kai kita bekilan na buno rando siya mikir rando nomo ni bulangi ke baka sorbe ngande beka nimbua dan beka orang ni baka magalataka rose ton benga naka endota ni kinombua se endota ni kina na buno ni dabutu mikina ratu beira na vina kata merangande ni kina rani wasiaman. Okay, naka. Iyo o bua sana lile tok ngai na bunongo viti ye levu naka asamborota to kombua mena vengo ne liu sindar mai nguna ba koloni songa naka kletan kinombua wada kabunga sona nongu research na bungi onge bia mai wasiati kungo o bua ando berna mataini bua sana mendono na matentu vai koya nangona ni non revelita kita turang timbua o ramasin bakwal tambua asa sanga ko mendo sara non matin itu nangi ada non matin tu tungo na tuibo no le o ba dan tiku kino go ya arange me bakam non na minista me na ve tikina imbua ge ragendo mai mbose tiko i ndo kadibu kana mbose ragendo mai mbose ni o ko e da kabsaranga na be matangali lawa so tonan na lawa ya be bakau nando sangata no belitaki erangendo batalai ersangendo lako ande no mate balu merasa kai tuku ni merasa ko ni tuna korea sarang kai bio na biasa ibua meto nando borata mbera tuna no belitaki karua bua matani mana matembera ni matani tu andono na international treaty quando sarà na international treaty na ngone ya kutaki tonga merando la komena kai tonga i bua na ronya me barurungi me bukata laki na werna kai bua ni la ko i tonga na turanga timbua ora masima na tinandra na marama ni tonga ange babuli to na wili kena volvola baka babalangi ko ya ko abe ando tantu kina na ngona ni no wili taki tiko na sema te keir na bima kai balangi so biasa ngaki no ya mito sarki na baka na matin to ombu matay talangani uno baturang amida ka na international trade kini darong to na sandalwood trade na 1800s to 1820s go teku may bua doang na shipwreck doon awang may Port Jackson Australia ngol may lokal tuman datal na kinona soko ang may shipwreck arang geredo irando na bengo lebutukin na yasi sarang gelistale na relistale sarang geli tukuna doon po nongo kitolo kitu shipwreck tukin sa lebukin na yasi kaya ang kaya adani buoto na ngone na Sandalwood Bay erando loksar may kina laksar may na East Indian traders may so laksar may i Amerika nalak may Australia nalak may ba nawang ni colony pero may buleti ko na yasi sargo endo label tag sartigo i China sa the origin ni subinaksar na kinasaw yan ang baki saraya claro yan do talaga na punen non si kokot kinangona yung buhay na do talang ka bewasia endo tiko na nito siniklay lebu kitu kila tu na kami na kay buwa rangana bonwa tiko kina na dani nito sinikango na tiki buni modeawa era ena ka beba korbeti takikina ni rototo watatu kina tangi modia ni naroni research taka na internet sa lebu na kina wadindiki wera sa bambeta sarra ko e bula tiko nandala na butu tiko boleh kai intelisetura naken na nonda talomber na kase ni alakan yo na ulmatua na do tukunitu naken talanu ni salokan yo na ulmatua mesa ya ni imbua sa kumbotu o setura ya sa tawan itu na angge naken nito talanu ni sa tukino tura to virna liumai gi romero kamera be kani tukuna sange imani sini la kutu badala kai la kutu imbua ni kila ni tukianda na sema
go kono bono kono delana go I setura inda guna sageti ko delana votu ko tubu tiku kina go na tiki buni model ro toto wata tiku kena tangi modia wa I sini au kila ben dota ni tale valela ro sini it's one of a kind as well sa o asa ia to sarani kia o nolmatua na non ratal no nang kasime kia anche sini ivi talita fnatico e amblet ni reti kuma e ni redi verata ina non akor sa mani toki me saleti ko ngai setura amblet me kuni relati na bona sangue vatalita ni ngamekina io o kombet na yo be wasebi kemni dr Teresi kirna sa salati kumai so mana kala lai bele timbua mungkin tini ambas ngau bua ki mamindo o klais bua vatikina vi sai viti talangana vitikina do bambimbi tekina ne mamindo vi baroko taki na vi balividi na ne mamitobo me rako tiko na andaki ni bula nda bare takatiko o kombet nga ya Dr. Teresi naka sa totoka ke sama talau na rongo talan noa na kai vina ni ko ondo tukunu tunga ratu rong vina kanga ni takabangona talan noa me talan noa saranga in dua saranga na ngone mai vanua dua saranga na ngone ngani bua me talan no takani talan go rongo kami dendina totoka bakawati lele boraba ko bula sartu mengo do bula vina katartala ni melote rokotoro mengilandi dong bula binaka totok ni rongo binaka cukaya ni na vitala nongo ke Ratu Filmone bula binaka rebangu buniwai Leila saundon dua dong bula nako may bisari bula binaka talanga si Tirso Sireni lele besar rabako binaka cukumingo Ratu na rongo binaka ni vitala noa dong bula talanga mi Dubai Safira Ogden ni takin Indona vibu kesar ena non reto tambanang ko ng bua urban youth erangan repa bakalibu na namun ibibuke en kenangan rebi me soli chuk ni bakasal bakasal ki banua bako sibitar ngan na talono ko membaleta na bauxite mining ya maru takin ni oni siya mamay kwa Ratu o may wasia tal chunga bikimam na so ni talono makame membaletin bua pakatal ngakin na sinikonggo na teki wuni mo diao dono bekana kini dabuti Don Dr. Teresi. Sa totoo makautre ko au sambari utsar kan dorbital no ko sa lumbi bangkarana ken itamba mendo bulito bakali buno bikango totoo makauti ni tenin da dorongo da chukani talno ni tagi modia au karto na kanto to meda aun rove erto na nungo chukarto ni non to ngana tagi modia yendo wawa chuk mike rombu sa chuk ko non to tek muni manaya sa totoo makauti dan kitali takang ko Ratu na bimbi ninda kilana no da yawe na yombula tu na kena manu tu na kena kau sangela ko batu na bikatu indeli ni manua bata kena no da wetui do man tatalanga kena mo bakasala ni sembera ni ona baka mo de beira na baka rongo ti kumena kabinanga ni kuwa ena bukunga ni no da yombula nang gele kena wetui Benar valeu Dr. Teresi. Bir pasalan bekna bir na tumay dalani bandumay. Tanong kanda kalonga takina na itawkeni ukenda tawkeni gele. Tubi kenda na in the token bertiko more than 80% of Fiji's land. Kunya undo Auckland na kambimbi na wango vekenda na ikaw tawke ni valeu ni sando levu na vibator kita kendo lakomba kaya ni na levu na buna na leva kaba ndo binaga kina mera sanga mera kere basala mai berna tu na bono balada kai subai baleta ni merange bitan dona batu lewa mesa rongoda ke de mai na be basala iso merange batu lewa sa batu lewa binaka berta meran dana no metal tik ngawir na nanda kawar sember mai meraroni mai maro takatalenga na nonda yaw o ko enda bakro matal to mekina bona kalo menda endo tukun bekatu ni we are not landowners but we are custodians of the land and my tortunga baka tuawa sember ninda tostaliani merange me pon takatale ura sember tikumai kwangoneo pe pambimbi taka mena bimbi mendo
kera pasala ni ber na tu pada ka suba nabi tikina nabi asana paturanga ibiti linda ndola ka nabi matanggali bi betoro taki blata me ndaro ni kuninge msatu na lega da sange vai sei setiko se menangu ke kilai ke anda kera pasala me beka se beka blata ni na lava na otiani en ina na nonda yau go enda na ka bimbi menda maringita sarva watito naka Dr. Teresi. Senti na saranga tiena todo ko saranga ratu na kawase we are custodians so custodians ken palenda enda may ready tiko nga me tu binakatuna beongo nangon enda na baka dia ngani ken enda na sekali kota na beo ratungo ngora buket tungo me kamera iloloma weekend me birna nonton gase me kani bunga birna be kangora bulbul kalo na nanda yung bula na kau nang gele na be manu buka na be katolo mani waitui na ka lebu na no mo wasi be bakalang kang kataki weekend na ka bina ni ko na ka lebu sar ratu sar me tabutik ko na nanda rubitala no ona seleng ko na ngono be kemni ke bakau ni be baka mode se baka bini binaka be na be kani era se mo tiko mengo mai bua ke ir talenga se mo tiko na be se bura sakena ngono ngoratu. Sarre baka lebu Dr. Teresi sila iwa angon ko Mumbai mai vai abi ko na meo aba ni be alanoa sa lebu baka aba be binaka na meo visurei baba mo de ver nga ni be ke meo iko mandale ni bandu meo sa parong ba iko mai ke meo iko baka mai na bono para la suba sin na biasa ibi biasa ibura ni ikina ni osobare iko ambula meo ambula re iko osubare iwan karabi abi yang karabi buli ya baka iso baka saraba kuko me osubare iwan dan di sasanga sa lolom lebu sarwan be mio iko mai na horro hina ni ana le so iko ane na sing sudung koi do lenka iko ngangwe ni bala bo valela ya angona ni quarantine lagi mamina libi wane koi ya ngona ni quarantine sa ifor ngasinga ni libi iyo ni ahina sing sudu pa awase me hi angkali so ambe hani na horro le ngun sarwa na hena levu me hi amar ahina iwa vula ngun sarre be pa levu me ngke mode na pa levu doktoris Sa totoo ko makawatsi na kamali sa ratu rong binaka na nomu may talon na chumike ba binaka binani kuwa bako ni binaka na nomu raka ngomi Scotland na bida na yawo sa bo chungo bikem do na le timi ni sember na nomu do ngale ni viti bako ni binaka sara ni bikem ni ket sara na bonita bisabo be bakana nomu ni satu kunong gor sarto banu ni chumena koro ni nale raka na sota en moni yang bakiongo banu ni binaksartia ni bikim ni ratu en moni no ni sasanga bakaraka ya uklatanga ni chuktalanga no moni tu ni buli en gabi do tal ndaru tarkor en ando talanga na katarama re na bek mengo sabina ka nak valeu sak to salalom sarten valeu banu ni binak valeu sar no ngole meni kuwa nak pali na kabina valeu iya manda ni mo toka na sar valeu naka sa rong vinakadina na vitalan noa e na kavinang di kuwa ke ratu Filimone tibo no levu maro tek sarva ka levu e na nona may sema bat ke kena na kavinang di kuwa e na italon noa to toka mumona kara lako bata na nona italon noa ni nona tumbo take mai susu take mai na nona tubu vale vakaturanga may bua ya saga mi tomana tikwa na vitalan noa ni nona raka ke na nona buli maro tek sargoni siapa sarci ko mai Scotland na kami nang ko iya may pata na non David talano en lang talani weekend na non sere ke mbua au ni takan ni natali takan ni kana rongo tal tukan ni gona sere ngo mitiniti ko non David talano en kami na ko na balib sar na siya mati ko mai weekend mi to sar na ko balib na inarat belawa Carlos Takani tambua tuno kay soka chiko naka naka na siya mamay
Sabi na makalib Sara, nakakalib na naman siya pamay na bito ko nito ko na bitala no kay Ratu Filimone tu ibono levo, maratek sarva kalib na no na may siya mati ko na non ta bitala no na kabinani kuwa, siya mati ko mo na matakalilay may sikotelandi. Binaka makalevo na siya ni mataka, and rotal chiko na non ta bulani, ero na may lewena tiko na non ta bata-bata go, nigay siya mamay na ona na kaloko, kay na walo na kaloko. And kabi ni mataka salam bicu kan kani tuku and nonta bata-bata go matay sarchungan ni nonta bulan ni lang mai o gas ni buli baka demo kalara saleleawa gingiwanga na siyam sarchungan ko may Hamilton Menisilandi o klan ni noni na maro taka bakaliw na nero na may vitala no and sikan ni mataka sabak mo dyan ibigay mo ni bakaliw toka